Kenapa? Wow. Pizza. Wow. Burger, hotdog, atau apa?
kita bikin minuman aja yuk. Silahkan ya. Kita bikin minuman nih. Wow. Wow. Oke, nanti ya. Apa nih? Apelnya warna apa? Terakhir. Apa nih? Yeay, warnanya purple. Udah begitu bersih ya. Kita bikin wah. Wow, 4 rasa. Oh, jadi warna apa nih? Oke, teman-teman, Akila sudah selesai mainnya lagi. Akila suka nggak game ini? Suka nggak Akila game ini? Suka. Seru nggak? Oke, teman-teman, jangan lupa like,